atu chana chun Saint Joseph sister bu arak dir tu Saint Emily kong kan rak ngai nak chan aselai Saint Joseph sister bu arak dir tu Saint Emily amin sau chu Emily Diviala ase Emily chu thong khat za sari somkwa kum sari kum September ni hlai ni Friends ram thang lei gai lek khwa in mirum phun sang mi chongkhar in an rakshin ta pani angai mi Emily chu fanu upabiak asibang in fanu phangkhat zong asi ti kho asi kumhlai thum asi a Paris I a ummi sister boda a an rakchia na in kumhni arawa khin in lei a arakir than anu ni athi tak tek a in rian na tuan ding tuan vau na a her chang Emily a in zong a hin Emily kha arem lomi sin nu te pakhat a hoi apa ni Emily kha wangai ding a for tek a Emily ni arak al I chutik a apa le Emily karlak a lungput ning idan nak na achuak chulak a chun sin nu te ni an lung a tho tar hoi na mirum mi ngai mi Emily chu thildo nak a war mi asibang in lungwar man sung na suingun na in itam kha atlai chan mi asim simhan se lo along thin chu du sa in pathian he avon inai teka chun thildo nak tap nak man sung lungwar suingun na kha a hlot I anungak thiang sinak kha pathian sin thli thup in apek chan I bia arak ekam Emily chu boy Jesu Christ sin in laknak vision pakhat arak mu chu laknak a chun boy Jesu Christ chu amai a arak lang I ama na kha arak mu sak Friends dau thlen nak a nor suan in aro ral nak na rem than nak chan chung a Emily chu gai lek a kumhlai nga rau tiang ngak sia na kha phim nak arak chon piak nam sifak mi na mizo na kha abom thiam mi Emily chu apa I amit kem nak na kha arak eng apa du nak kha chawhlang lo in aral chan cha a le sin nu te ruang zong a in chung khar tlam tin lo nak poipang atu le atu arak chuak thong khat zariat som thum kum ni kum a Emily te ta far na chu rau chau ding konglam arak aruang chu aputar asimi chu athi I atu pha asimi na ni arau kha an chau ding arak si Emily chu rau amu chang ka apa in chuak ding bia a khia amu mi rau thil vial te kha azwar I gai lek thiam a in ngan pi pakhat achok I nu pathum na he mun khat in anrak ethial nu a ngak sia na kha chachon piak nak azo phak mi na kha zau khet nak sifak mi na kha bom nak rin na anrak tuan arau hlan a nu tampi na chu anrak efon ve I thlathum arau tik a Archbishop ni sister achang ding mi palai ni na kha sister na tuning zia za pungsan he nak nol arak pek nam thong khat zariat som riat kum nga kum a chun nu pakul paruk na chu sister chan nak bekam nak an rak tua I angki fual tingkan an rak lak an bu min kha lang nak a hu mi Saint Joseph sister bu yupa yong min to Saint Joseph tela shengkain tia anti I min an rak pek thong chung mi na sizong I mizo na ngak sia na I phim thiam nak le sifak mi na kha pek chat en rian an rak tuan piak thong khat zariat som nga kum rok kum okas thla nikul nilini Mother Emily athi tek a ama I abu chu amun kiple akhoza kip a arak phan chang I sister siang en som li pani kha arak dir kho chang Mother Emily athi nu kum li arau a atak pum chu rok lo in arak ri thong khat zakwa som thum kum kwa kum a ama kha mi thiang hlim a an choi san I thong khat zakwa som nga kum khat kum a Papa yas hlai ni mi thiang seng sinak a arak choi san achua ni September ni hlai ni thong khat za sari som kwa kum sari athi ni August ni kul ni li thong khat zariat som nga kum rok Marseilles Saint Emily chu wangai ri lomi singkal nu na bauchan ding mi thiang ase June thla ni hlai sari ni chu Saint Emily I puai ni ase